Paushada Impum Uibamur Uibapau Kara update Tauζari. Rafael Jet Anina UFO gi Kongol Likre. Imphal International Airport ki control airspace tangarang nongthil pungani khara helak badagi. Pungmari khara helakba adwai fowa okiba sakangdaba apaiba posak UFO ado Indian Air Force ki Rafael fighter jet ani sinaduna Kongol Liki Haire. Agency dagi fangba pawasina makatana hai Imphal International Airport manakta UFO amangarang nongthil pungani makarum taba adwai da ure haiba paw fangbadagi. Indian Air Force na manaknakwa Airbase amadagi Rafael fighter plane ani thagatki. Matamga chunarba sensor camera yauraba aircraft asina Imphal gi akoibada yamna nemna paiduna UFO adugi Kongol lina na bahwanaki aduvo singna ningai oba posak amata fangba ngamkide. Asumna Imphal Airport da UFO ama ure abagi paw fangbadagi anba Rafael fighter plane thaduna yeng halubada thiva khangdana halakbadagi anisuma fighter plane ama mok thaduna mafam aduda surveillance sadagi aduvo masakangda posak amada control air space aduda pairamba thengna gide UFO asna airport ki akoiva da pairambagi photo amadi video kayamarom leiramba maramna makhatana hi bahumbagi thabakti sadhari Silong the Indian Air Force ki Eastern Command ki headquarters ki fangdorakpagi matungina UFO ama ure haipa paw fangbadagi Kodaga Air Defense Response Mechanism activate Tauva Hauki Haire. Adabagari Karamba Taurang Sing Packet Kibagi Ibadudi Chapchana Fongdorakide. Indian Air Force ki Eastern Command Makwagi Official X account Daki Fongdorakpagi Matungina Imphal Airport ki visual and bocheng Fanglaba Matungda. Defense Response Mechanism activate Dauki Aduvo. Magadana Fosakasi Tiva Fangidre. Panbajabadi Indian Air Force ki Rafael fighter singasi Eastern Sector ki Wena West Bengal ki Hasimra Air Vest Lairivani Adovo Matamadam given a tongan va Air Vesting Dagi Matau Tauribani Anisopau Asina Makatari Makatarakwa Atopa Pauda Myanmar Leibak tangkhai military Kutagi Lalhoubasingna khudum chanainkhre Myanmar Ani Tokna Kai Yabagi Fibam the Laire military junta Military junta na legak liba Myanmar gi saruk tangkhai amarom junta gi madagda Lanhauriba Lalhoubasingna khudum chanainkhre Laibagasi ani thokpa yabagi phibam da leire ana junta ge lusingba men soina fongdokre International News Agency amorba di Eurasian Times da fongba report asina makata na hai Myanmar da kumja lising ani kunga mathoi dagi tanma dona legang pai khraba matung sahi ani makharong ki tunga sida handak thokliba irang asina khwadagi chawwa trade waire Laibagasi gi ngamkhai ngakna na bokhona bata military junta gi lambis na akan bamong da lan thengnari Myanmar da hanadagi mathok tawduna leiba tongan ba Lalhoubasingna amatoina ponsinna khiduna Laibagasi democracy anjilana ba akan ba mawngda Lalhousa tharakpa asina Laibagasi ki mafum kya da pamda ba thawdok kya marom thokduna myolising kya yumthangna ba Laibagsinda sangjapam lawduna leinari Haugi basaul khara asna Myanmar ki Lalhoubasingna asina Laibagasi ki awang thangba maikede leiba military outpost jam hiana khudum chanainkhre Masida sunatana lalwat itiki yamna maru eva lampiya mari town kaya moromso khudum chansinduna laikre. Handak Myanmar da thokliba lanasi haukipa October thada San State da di Brotherhood Alliance hanimington ba lalhaulob ahongi apunba lubasina landarakpadagi haurakivani Alliance asina Myanmar ki military junta laikagasi inthuraga democracy hanjalana na papandamda lancha tharakli. Asumna lupahum asina punna landarakwa asadagi Laibagadu da laiva tongan ba lalhaulob kaya moromso Juntagi matakta chatharamba lanjang yana kansinaraki Mashina maram oraga Laibagasi gi mafum kaya da Lalhoubasingna military gi base kaya morom mathang kudum chanba haukibani Myanmar da haujuk oriba fiba masi yamna khudong thiringai oire karigumba Laibagasina haina singna thengnaudrabadi Laibagan asi ani thokna kaiba yabagi akiba leire an Myanmar gi president min soina fangdokre Haujuk vawada Lalhoubasingna asina Laibagasi gi afun balamgi sarugi square kilometer Lising ni fan hena kudum chancinduna Laibagasi gi saruk tangkhai amarum lausinkre hana fanari The Brotherhood Alliance hana mingthon ba Myanmar National Democratic Alliance Army di ta ang National Liberation Army amadi di Arakan Army ariba awang thangba San State amasung awang nongsub gi Rakhine State gi Lalhoubasingna gi apunba Alliance asina haukiba October 28 da Operation 1027 hana mingthon ba adegasi satharakibani
ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯅꯕꯦꯝꯕꯔ 8ꯇ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ 1107 ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯑꯦꯇꯦꯛ ꯑꯃ ꯆꯠꯊꯔꯛꯇꯨꯅ ꯀꯥꯔꯦꯅꯤ ꯔꯦꯖꯤꯁꯇꯦꯟꯁ ꯐꯣꯔꯁꯦꯁꯅ ꯁꯥꯎꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯀꯥꯌꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯂꯩꯕ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤꯒꯤ ꯕꯦꯁ ꯑꯅꯤ ꯂꯧꯁꯤꯟꯈꯤ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯄꯥꯡꯒꯜ ꯀꯟꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯊꯝꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯦꯡ ꯑꯁꯤꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯀꯨꯞꯅ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯃꯟꯗꯂꯦ ꯐꯥꯎꯔꯒ ꯕꯦ ꯑꯣꯐ ꯕꯦꯡꯒꯜ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤ ꯔꯦꯜꯋꯦ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯒ꯭ꯌꯥꯁ ꯄꯥꯏꯞꯂꯥꯏꯟ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯕꯨ ꯐꯣꯡꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯕꯁꯨ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄ ꯉꯝꯂꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯕꯥꯏꯖꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯣꯏꯊꯣꯛꯂꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯁꯥꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯀꯤ ꯑꯣꯇꯣꯅꯣꯃꯁ ꯔꯤꯖꯟꯁꯤꯡ ꯈꯨꯗꯨꯝ ꯆꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯗꯤ ꯌꯨꯅꯥꯏꯇꯦꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯁꯤ ꯕꯥꯏꯖꯤꯡꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯄꯣꯠꯆꯩꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯆꯥꯎꯅ ꯐꯪꯂꯤꯕꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯥꯔꯃꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯠꯇꯒꯤ ꯃꯤꯆꯪ ꯆꯪꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯂꯩꯔꯕꯁꯨ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯈꯨꯠꯁꯨ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯀꯌꯥꯃꯔꯨꯝ ꯁꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯕꯥꯏꯖꯤꯡꯅ ꯃꯤꯂꯤꯇꯔꯤ ꯖꯨꯟꯇꯥꯕꯨ ꯐꯣꯡꯅ ꯁꯧꯒꯠꯂꯕꯁꯨ ꯂꯥꯜꯍꯧꯂꯨꯞꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯄꯤꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯆꯧꯕ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯕꯗꯤ ꯑꯣꯡ ꯁꯥꯟ ꯁꯨ ꯀꯤꯅ ꯂꯨꯆꯤꯡꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯒ ꯐꯣꯔ ꯗꯦꯃꯣꯀ꯭ꯔꯦꯁꯤ ꯑꯁꯤ ꯆꯥꯏꯅꯤꯁꯁꯤꯡꯒ ꯑꯐꯕ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜꯒꯤ ꯇꯪꯗꯨ ꯂꯩꯇꯥꯕ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯗꯨꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ इनर्जी प्रोजेक्ट माई पांगना लोइसल्हनिंगबगी अपांब लेरिबने सैरगस्ते म्यांमार की लान असिदा मरम ओइरगा लान असिना मरम ओइरगा इंडिया रोमदा म्योलिसिंग क्यामरोम चंगसिलक्तुना लेइरे मसिगी मनुंगदा म्यांमार आर्मी की पार्सेंट निफुगा तरेचो मिजोरामदा चंगसिलक्पदगी मिजोराम पुलिस ना फारबा मतो असम राइफल्स ना सिनरगा असम राइफल्स ना बखोइबो मोरे तमना फुरकलका म्यांमार आर्मी दा अमुगना खुसिनाखिबा लेइखरबने MRIRB की मेडिकल फिटनेस एग्जाम पांगथोकलगने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के जेंतना थादोरकबा चेरोल मगी मतुंगिना MR अमसुंग IRV लोकनबगी वेटिंग लिस्ट तथामख्रबा कैंडिडेट चामगा मरफुग हुंदोगी मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन लोकनबगीदमक बोर्ड अहम थोना कायदोकदुना मरी लेनबा मेडिकल ऑफिसर सिंह खनख्रे अहनबा बोर्ड कीदमक डॉक्टर MD राकीबुद्दीन MO फर्स्ट IRV हेडक्वार्टर बैंक सुसानपो अनिसुबा बोर्ड कीदमक डॉक्टर S नीलपदना सिंह MO ITMR लाइकुन चंदेलमदी अहमसुबा बोर्ड की दमक डॉक्टर गोलमई काइजारुंगला सेनियर MO फर्स्ट MR डॉक्टर NG कालावाती MO फर्स्ट MR अमसुंग डॉक्टर एडिंगो सिंह MO 7 MR हारिबसिंग असिने अहनबा मेडिकल बोर्ड असि फर्स्ट IRV की यूनिट हॉस्टल ISQ बैंक सुसानपुरदा अनिसुबा मेडिकल बोर्डना ITMR यूनिट हॉस्टल लाइकुन चंदेलदा अमसुंग अहमसुबा मेडिकल बोर्डना फर्स्ट MR यूनिट इम्फालदा लाक्लिबा नवेम्बर 22 नुमित खुदिंगी अयुक पुंग 9 दगी नुंथिल पुंग 5 फावबा मेडिकल फिटनेस एग्जामिनेशन पांगथोकनी हाइरे सेरोलेसन मखा तारदुना अहनबा मेडिकल बोर्ड एग्जाम असिना सुचानपु कांगपोकपी तामेंगलोंग अमसुंग चंदेल डिस्ट्रिक्ट की पुना कैंडिडेट तरागा दरेट एग्जाम तौगनी अनिसुबा मेडिकल बोर्ड असिना चंदेल अमसुंग टेंगनोफोन डिस्ट्रिक्ट की पुना कैंडिडेट कुनगनी थोय एग्जाम तौगनी अदुगा अहमसुबा मेडिकल बोर्ड असिदना इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर थौबाल काकजिंग कामजोंग सेनापति तामेंगलोंग अमसुंग उखरुलदगी पुन्ना कैंडिडेट 194 एग्जाम तौगनी मेडिकल एग्जामिनेशन असिगिदमत खंगतब कैंडिडेट सिंगना अहानबा IRV निफानसुबा MR अमसुंग फर्स्ट MR बटालियन दा मथंगसिना मसा मसागे मरी लेनब सेसांगसिंग पासपोर्ट साइज अनि अमसुंग लैंगांगना सखंगलब हॉस्टलना पीबा ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट का लोइना रिपोर्ट तौरगदबनी हाइरे दुकान दगी लुपा लाख अनि मखारोम लाखरे दुकान फंबा भियोयमा फारे ngase yupung taraga mathoi mini nifuga mangarum tarakpada irilmung PS ka nagnana leiriba irilbung kaithelda cement yonba dukan amadagi masakangda bamyoi khrana lufa lak ani makharum gi senpham sing lakhre hairi police ki pauna haibada senpham sing adu angobu masugi ka amada lakhi bamyoi singna dukan adu da sanglak nongmai sindol da jamlaba senpham sing asi namduna mullaga pogi bani hairi thagdogasi karam bamyoi na sathagi bano haiba chapchana khangba ngam khitri hairi अमरोम दंगरांग मिदांग वरम पुंग 5 मिनट निफुगा मंगारम तरकपदा इम्फाल एस की अंड्रो PS न कोलिवा जरबो की आजाद एयर सेकेंडरी स्कूल मनाक्ता लेवा दुकान फंबा मियोयमा मसखंगदबा मियोसिंगना फारागा पोखरे हारी फारागा पोखरबा मियो एदुगी ममिंग MD साइद सै निफुगा मंगा अमसोंग अफोकबा MD अब्दुल कवी जरबोक तोलिहन दगिन हारी मावो कनाना करिगिदमक फारागा पोखिबनो हाबा चपचाना खंगबा ngam लुंजांग खोलदगी नंगमै अहम फागाख्रे कंबाइन फोर्स सुसानपुर डिस्ट्रिक्ट की लुंजांग खुलदा ngarangsat thakiba joint operation da .303 rifle ani magazine ani amasung magazine ga konana AK-47 rifles ama phagat pangamle hari Mizoram phawra ga drug pusilak pa yaroi hain akanba warning tawkre
Houzik Myanmar amasung Manipur thok lipo bathok sing asina maram oraga Mizoram phaudan illegal drugs sing pusilakpa yaroi haina Mizoram gi mapangal kalabal lupam oriba Central Jangmizo Association CYMA amasung Mizoram Journalist Association State aduda dragi mayukta akan balan thengnagani hana wasak bagaloidena akan ba warning tawkhre aroibeda content sing asigi markuiba pau khara asiba paudam jariba Manipur local news YouTube channel asidagi yangberiba punamak padaga jari channel is at the canal body subscribe to be business subscribe to be like and share to Sukavi Namakpo Amakana Tagasari.